Patalo fatu i le paia male malo se tātou tunu ule nei po i tai au manuia le alofa maleanga lei o le atua. O lea e whaatasi atu tātou po kalame i nei le Maota o Tupua Tamasese i Sogi, po le TATTE. Ia o le aunga male wha moe moe o le tai au nei e peona e mai mo mai o tua atu. Ia o le faaaluiloa o nisi o oloa i le ngatai lea o le au faifaatoaga ia manisi lau foʻi o i latou fai pisinisi ia o loo iai au aunaga mo le silafia le tatou atunuu lau tele o le faamoemoe o loo tuufaatasia lea e le women in business ia atoa ai ma le tatou Maua App ia o i latou ia o loo tuufaatasia le faamoemoe lenei nei e mafai lava ona silafia le tatou atunuu nisi o au aunaga ia o loo i tonu Samoa peitai ia o loo ia i tulaga foʻi lelele o manino ai nisi o le ala tatauaga ia te whaatatalanoa te tasi ia laulau e mese foʻi lau faifaatoaga ia mo le mai mo mai le tatou atunuu malo le soifua manuia le nei tai au fou tatou aulia le alofa maleaga lelei o le atua pe agaʻi mai ai ia le maketi lea a whenga o e kasi ale ainga o ngā le laulau atoa lea la te minta no mai ei nei lima o la lea o ngā i lau tiltilo o le tu ainga tuufaatasinga le nei le iei le tai au nei o lea o ngā i teleni atu oloa faatauai ia e mese foi le faaaluiloa e teren tangata ia ngaʻi mai nei mo mo se whainga whaapea i nisi foi o paenga o le taulanga sai e le tau ainga o fua faaeleleleaga ia lea pe mai mo mai le tatou atunuu o fua faaeleleleaga ia o le maua uma i tonu o tou fanua pe tou te faataua mai nisi tagata pe fia eka le te lea o le fanua e se fulu eka ia mai mo mai sa mo le tulaga la iai ma le au faifaatoaga i le faatasiga lenei pe ona mai mo mai o le aiga lenei mai e whenga taʻua e le tamaitaʻi foʻi ia e o mea uma lava nei o loo i tonu o le latou fanua lea se fulu eka e pe ona ia taʻua o koko lona uiga e se ko ngā koko o le tonga i salaelu tonga kapisi o maukeni paasolo mai tamato kukama ia i lama niu ia u faatauina ia ma tatou pepa faimea ai ia chili ia o nisi o pepa faimea ai ia lama ka amu ko suka la dia yo ke lo le fia tau mafa ia tatou atunuu i taamu ai e mo ia ele mau ai New Zealand sa watu ni umutamu mana o tatou frozen food ia watu ai mai se atunu tatala no line au finga luenga so fia au finga luenga e faia le ngaluenga i tau fanua be to fia foi tau ai ngolonga lu tau ai nga pe i se au finga luenga la so tilo lo tamama lo tina fia se tupe maua mai vai este tasile to maketi le Kaftai la boile soafa. Kaftai la ba. Ya, leo tatou o mai ile Ifilele plantation. I remember Ifilele plantation is from Ota. Yes. Can you explain to us some of the products Some of the products? Yeah, the products. So we've got dried fruits here.
Saluki banana, pineapple, and esi. So they're dehydrated. Makes a great snack to eat any time. We've also got jams. We've got chili lime jam, esi jam, and a sasalapa prune, which is like a sauce, some passion fruit, and You have my favorite, the fruit box. we have the fruit box. So we have bags of 10 with 5 flavours in a bag. These are made from pure fruit and new with no added sugar. So it's a healthy, refreshing snack. What do you think of this market day and everyone come together so that they can show their products to Samoa and our, you're online on Radio Samoa in New Zealand. This is the live from Radio Samoa in New Zealand. Yeah, it's a great initiative. People can come and see what the local producers have to offer, and we hope that people will come in today and take advantage of the opportunity. There's all sorts of different things here: fresh produce, handicrafts, our fruit products, seedlings to take home and grow. So yeah, there's plenty of stuff. Hello. Would you like to share with us your profits a week? Not too much at the moment because we don't have so many tourists in Samoa, and it's those tourists that I help together. Thank you very much. Hi, how are you? Yes, we have some. Yeah, mai ole ifilele plantation ole vaenga lele mai fastouta se sila foi o meia o esi o fala o mangoina foi lele wa matutu lele fa mai la tau ia le tele o e healthy kelele ia to inga tau mafafo ia o lo ia la tau fanguia la tau siamuia o le chili lime ia o le esi le sasalapa e la mpasi o faatau yoi my favorite lava pola o oloa lava ale al tamai taila te fia lava ia mala fana o ice pop fruit pops ol manai ia la fruit pops e sau mai flavor ese o sasalapa mango esi yoi ya o e fa pela le te fia tau mafai fruit pops e fa lo le wa kiliba fa pitoa ia e se vaenga lea mai le filele plantation fastouta ia o le au danga lava ia ai o lo mo tatou tangata ai o lo pe ona ta ua e le faletua foi ele tele se profiti Maua a week ia wa foi ava ai ele tele foi ni fale lo ai e anga ia le ia fale lo ave anga ia la tolo ai le fa pe o fale lo uma ia le mo Maua le no tonu ale a fa pe le te mai mo mai tatou live ia na anga mai la ia le TATTE Tuiatua Tamasese Efi building I Sogi tatou faletele alia o lo ia ni somtanga luenga malo ia o lo ia la conference room le nei le o lo fai el fa mo le nei le so o se fa mo le lei ina ia mafai ona silafia le tatou atunu uitu ainga o lo ia ai mese foi o tatou lava tau mafa o lo ngausia mai o tatou la wele ele pe ona mawele so ia la tatou fa solo mai I o la tau nei o lo o patawina ia tino fo yo la au familia ia na mai le tino si atu pe la le pe ka pisin me le yoi les fulta la ele ese fulta la le apale la mai sia ma me ia mangalo afa pele o kapisi le Ya kapisi la koko. Iya. O sweet corn. Kata
Mai fea le. O no No fo. Ia fai mala au fa matango fia. Ia mai tina. Ia. Pa fonga mai pe nta wal tina o le laiti o le space. O le laiti o le avanoa o le fale le laulau o le tangata faatau ia lea na le pauaile o la au mai. Ia ma familinga ia wa afa pe le te fia mana o fai sau tonga kapis ia no wa manoa le mfa ina e anga i mai. Ia e mawhai ona oka ia kapisi familinga ia la faua fasa lau ina maketi ia e te anga istonu lava ia inu ufou i le tina foi ia ina ia mawhai ona e maua ile tūlanga lea kapisi ia le waka uri a uma lava te ninge kapisi la koko kopi e ese mai au familinga ia o ia sau e fatoanga o kapisi mitulanga nau Malo lava. Ia, nena pe ana e sila mai i le sauranga fo el tina o le tulanga na le ia i tele ia familinga. O lo ia i le fale. Ia ai o le laititi o le avano i nei le tato Maota nei. Ia le wa mai le e sau fo i sia tamai. E baba ai ni ana la au e avitito. A fapela le te fia mana o. E fai sau fatoanga. Ia e mawhai ona e so tai. Tina, e mawhai ona tau mai le tūlanga e so tai e toi tangata pe whapes telefoni ia po. Ia o te ninge na o awara ki ngana maki e re ani ne ki maki ki ngale te Facebook na o awa mtani tapusa i o lo o wa ia te wa ia i ma. Matani u tabu Isaili ia. Ala u. Okay. Inu fo. Ia. Ele o sa pa ko ang ale ang wala ki. Le mana ia le tulanga pa te tainga sfuta la le apaka pisilia pe ola titilo ia pe silia matol sfuka pis pe la lima sfuka pis kwa ke le ola tupuma masesele ina ka pisia tolta la le fuska pisila ia ba ila il manga ia oba tuma sfuta la tupe maua aba pe la lima ni apa fa pe pe sile tu foi se fu oka makwa manga ia ola tupe maua ia me se foi ole to anga ia e fai ma fa sofia e foi le fia e fai pele to ka pisi mai si foi ola olo yele sweet corn olo ye mau keni ku kama ole tipi ila to olo tipi pe ia le foi maua ni tinale ai le tu wai foi ela anala au to fale ai pe ia ngai me tina e fa masango fi no Maota malawa le ila au to fale le wo mo na failo mai tina ia le ama no fo ia nga ia tu iai inu fo ina ia mafai pe afa pena e mana mia ia le tulanga le oni au la au et to ta lo fali fu fil taya o fali fu fi tina le lo fata winna wa kamako wa wa tomato ala ia pepper pepper black pepper Peppercorns and this brown malo lava pe anga i mai Alisa awa ia mele apa mo Samoa mo kung
se kakala se fa kilo mai la vai ngala se fi ai mai e mo kungule ia le mo tunu tina mai ale sa ia malana fa ali fufi wow fia kawal mo 20 tala los futala o ela le teno fumela office temine ya e mai mama ia mo e mai lo ele uma mo akungu malo la va sai fu no kilo mai o ia news ai to fe lo idea la malo le sai fu le wanga e mai mo fo sfulul fali fufi yo le kawa super pesi lo makwela fali fufi ile no como no ni filo sangue la mutia ya mai yo fali fufi tina mai ale sa ya mali pepe ele la ia fen tomato ia mana moa ia tunu o le isla le ka ya ni ola bala lunch la oli ola fali fufi futala ia mali mo tunu malo la ma ya Pele Upus Garden Nursery ya le vai la au foi te fale matango fi lo Maota ese foi ko ngala foi ko ngala lo vai ya ela ma atakoko atakoko tai los futala le wa ia Pele Upu pa pe ngai fi foi se ki o le fongo ya o ele wa yelti pot koko o fono ia por komite tina ia le ma wa ile atakoko Alola o mea tau lima. O ile ngole Loto Taumawhai Community Disability Services. Mantua fo ia Loto Taumawhai Society Loto Taumawhai le il tatawa o ngofone mo whanau e iai afianga tumau o soifua. Wala tonga luenga la ia, ngaluenga ia al whanau. Sisila mai. Esel matangofie. Yo e fai mai la ele e iai afianga tumau e ta o foi ni sele ato ale malos ia e vai la I me fai tangata o mai la to le ta o la to e la to afianga tumau nai tamaiti e fa pito lava ia ona o ina le loto Taumawhai pa maloi masenga faia onga kulenga ia ma leu finga wenga uma o lo Taumawhai ia ala mfana witono lo Taumawhai mai mo mai Samoa i tulanga me tau lima fa pelele anga I me malo au malo il fa unga tau sanga ana fia tau lo Maota ya mana ia lea ia pe fa fa pe e fia anga I mai malo ana na I mai malo ale la toe tu volta tu watu nu ina wa mai ai tatu fu ale na celebrate last week ia I ton wa tanga I mai se me alofa le ngata o faatau le matangofie a o faifailou sao mo alo mfana o se tata o tunu o le onga Loto Taumawhai ya le fai mai ia I latou nei ia o tai au mala stofi ia e faari ia latou o loa nei tuane o le Maota o le Samoa Tourism Authority ia tina o kai miangi o fainga kausala ma fainga sao fai a fainga le Maua se pale fu yong ko inga ia le Maua ia matau Loto Taumawhai e foi latou ia mamanu e le mamanu pa ia lau pule tasi ia pe fa united felwa ia le Maua se mea lo fatinana e sau se fono pola tu ia nga me ile ia fe ilo na la e pule tasi ave masanga akola le masona sei masona I vai Maua mai ia matau I Loto Taumawhai te fa malo atu ai ile masenga o faia onga mal pulenga Loto Taumawhai ia awa fo ile por kalame faatatia mo alo mo fana ia leo vai ele tai nei ile masenga fio la tonga wenga o ia lei nei ia fa solo mai pu ia kava ina le siapo ma eu foi le oi pu foi ngai eu fai Taumawhai me ai ia sone ona o le tato tunanga foi le lewa fai titia ia le faunga ina o plastic ai ia la ma
kau kaninga funga whareongo i o tina oka. Ka whawhawhingi oka. Ia malau sei tina. Ia. Oili. Ili lotu. Se pulo mua vau to ina. Asa i o le la. Ne mau fo i. Ia man ato lau whala la lea. E se whele langa ina. Mana ia retus pa ia tina. Fue mal toto. O le toto lo te vai to i. Tama. Ia oel whai launga. Le maua i lo tam whai. Pa pena foi lá i le side lea. O mea tau lima foi le. Mea tau lima foi ato. Ke lea. Kamana ia la makinga e. E komiti tina. Ave ia na me tonu ai. Ave ile ipu. Ia wa komiti tina e. Ke la kwa e malau ipu ti. Malau ipu mafolofola. O lau spuni malau tui malau naifi. Se tu lole tai au fa fonga mai mo se tatou tunu. Ia malau fong vai e msau apa fano. Ya le langa ina tina ia ato lau fala ia mo na fa mo nga umba. Oile ngol pisinisi. Ia no fotane from Samoa Victim Support. No fotane ol por kalamele na fatu fa pitoa ele to manga mo e poponga tia mo nai tina ina ia mafai ona au mai latou oloa faatau. Ia awana ia tulanga foilele falangolango itina ole avoiding ole tulanga foilele o wala ia avea masawanga nyainga ole tulanga foilele o falangolango tasitina ia tama ia po ai lava. Ia ele ise me e mafai ona tangolima ia ole isi tulanga na le ave mafua anga e tupu e faafitaau li aiga. Le lana lai ona fai le Samoa Victim Support le polkalame nei na ia saua le tina. E faatau ana mea taulima ona oloa. Ia mafai ona maua ana tupe tangolima iai fai ele aiga. Ia ele ngata ilea. Ia tepe ele o se ingoa le anga le suafa no futane. Ia o pae ma auli o nisi o aiga. Ia o maupolo mai o tatou aiga. Ia e au foi. Ona mana ia mafai lelei ma tatou faaalolongia. Le la o le tele o le sao no futane tono se tatou atunu. Telo i latou o anga i mamawai oloa e whaonga i ainga so uma. Le ngata ilea ia o le siitia ai o le tūlanga tau mawhai o tina. Le latou i tūvai. Awane i tau mia. Le latou nau ta inga ina ia mawhai. Ia ona sa ili foi. Ia mea ia lo latou i tūvai. Awa a inga nuu ma e kālesia. E le whakaalu o mai au. Ioi. O te manatua a aso ia. O le mea alofa le tele na o mapalangi pia o mai matangata mai fafo. Table mats. E o malantou. Ioi. O fala ia e. Tu ai tau mafa vevela i rungo laulau. O ne mimingi le ia laulau. Ia almata ngofia fo ia langaina. E le aia ni table mats i lalangi nei e peo tātou lawa table mats. Ia o whapito atu le nātala. O na o mata ngofia o tātou lau whala ma le langaina tina o latou mea tau lima. O latou aoe e la langa. O lo iai fo e tātou siapo. Mai, tamai siapo ia. Mwhai ona te wele whale whai ise mea alofa. Iai tau talinga o tina. Le whato a fola ia. Ia oloa nei tina. Ia, Samoa. Le tūvai o le nofutane. Mai le tō manga mo e popo ngatia. Le alo e mai moa mai ai. Ia tau mawhainga nei tina. Ina ia si tia a inga nuu mai kālesia. E mai se foi. O le tūnanga o tina i tono o tātou nuu. Ia tātou whaalongia. Ia a inga. Ia. O le nofutane leo se ingoa matanga o le nofutane o le ingoa matanga o fie. Ia, on tātou o mai lea peilao i peo au nanga. Maua App. E se whamakalakala mai ko au nanga. Oka. Mana ia le drone. Wa lele la ia kama ia le kapu e iaka.
Whaina e whamatala mai tau. Kukuilale leo le pesi. Okay. Whaina na whamatala mai po le alto o nganga le au mai le ngā mai. One of the services provided by Sky High is drone management. So these are the drones available here with us. This is F300 and this is F4 and EV. Yeah. So are you selling this to the people or? This is for display. Oh, for display. What kind of service you offer? It's very so at Sky High we provide data processing, data capture, data processing. We provide visual software, and we help build visual data for companies and private sectors. So far, we had our previous workshops. We did drone trainings for Vesa company. They requested us to offer trainings for their staff, and we did that. We also did QGIS training, drone training for NRE last year. So that's what we basically do. We offer QGIS training for government sectors, for government ministries, and private sectors that need their help with this service. Yeah, ora na. Pen tam file tama ta e whamatala mai. Ola lato o nanga lea o le tele lawe na lato faia ia maoina ia whamaumaunga. Whamatalanga ia drone mappings. E maana ia o turanga ia me o whanua. Mai se lawe whanua. Ia e tele ina. A whaapela le ke fia sawe e fua lau whangua. O mai le menari, e mawhai en wainga, e mawhai le menari nga haia pe mawhai fai oi. Nanga isa o mai le Sky Eye lea. Ia, e ola, e o tau e mawhai o na whai tūlanga na. Ina ia mawhai o na te tilo pe o le are pe fia ia eka, fia o le are te leo lo whanua, fia e pau mai ai. Ia, o la tau fai o lo whai ia o ngā telo mtanga renga o tatou mālo. Ia mwhala tonga tunga oti, e pe o na la tau o ina ai. I tūlanga ia o le whaonga ina o masini ia. Me vai mai ai makua vale le kau ani mea. Ole tūlanga na ia Maua o la whamatalanga wai tā ua mo whamaumaunga. E se mai whamatalanga o le nei fwoi tausanga. Ia o ku kausanga leo a ia ele sami ele whanua. Ia toi o atu vaenga le toi pu elata. E se fwoi lona ia whamaumaunga o le ai. Tūlanga tonua na lea o ngā ai le o nanga le ali Sky ai wa maua mai nei. O te sea fa mai o le Maua App ko se e lalo le Sam foi o ngainga le Sam Saili o ia le o naina le Sky ai ia male Maua App le o ia lato o nanga le so ma eule matango fia o le tatou atunu foi pe a mai faatasi ia i latou fai pisinisi le au faatau, le au fefaatauaga, ia mwhainga whaiva. Peitai, e sasa mawane awa nono o le laititi o le nofoanga, mwhain whaatino i tūlanga whapea. Le so, ia wana o nei tangata mwhaiona o ina mai le Women in Business, ia ma le Maua App. Le wala tau au mai i tono le whale nei le so, ia o le telea, le whataanga inga i mai. Ia o nei whaifaatauaga, nanga i mai le lima si a inga lea mai e whenga i peo ni tā ua e le tamaita i tātou tala noa. O le atatauanga ia tule digital or company telephone o lo ito no data what no o ya le Vodafone sorry Vodafone ya or company telephone ito no data what no ya se fa makala ya o lo ale Vodafone em fai mai se fa Samoa i loa i ko inga malo makua na ya ke wai ale alu se ale alu mato faaaluiloa sumai tonu se mato faaaluiloa ke provide assistance apa pe ele la mo se le
Yeah, mahalo the phone for Tuiatua ya Samoa. Yeah, o digital. Wa matata na tama digital. O vai aku ilua ako pingi ki e pe. Ia lai le uma mai ko ikia uma mai kia aku loi puka. Pengi pomu le kongwa. Se mea ka pinga. Ia va matala la o nanga digital le fa ile Maota nei le sofa man mole. Ia ole mato aku makai ia le mai cash. Like if I want to ia na mato na mai me uma pe o ka ko tau o ka no le Maua App. Pai na fai so tu nga tu pe le mai cash. Ia if I want to ia mai ia. My cash ole digital le o naina fa pe te teu tupele my cash. E mawhaianga e ka ngomi e whaasingo ko vaenga ne me omi. Ia, o kai sau mea ai o le Maua App, ia ki liwa aku ia ke oe, ia vai whaingo fio le awa nanga. Just switch over to digital. If you're not a digital customer, just switch over, register. Vai no teu aku. Tai lava, o ala ato ia, mea alofa mo tangata po ni me faatau. Ia o mea alofa nga pe a kalifisi. Okay. Ia, tani ngā facility te saole pe ona masani ai, ia, maualau ato pi niki leo lo ia inisi o mea alofa mai le company telefoni il tono Samoa le digital. Comtech. Hi. Will you explain your service to? This is from Radio Samoa. I'm from Radio Samoa. This live is for Radio Samoa. Hi, I'm Fred. I'm Comtech. We're here to showcase our CCTV systems. We recently joined up with UNV, and we have our representatives from China. But our CCTV system. Now, as you can see, we're connecting to our main camera over in Comtech. Tai lava. Aba be le faiso na fa ola faiso Maota. Ya awatele ya tulanga fo ia me le oloa ya me latou. E te mana o ia sefel le ia me totino. Fa ngala tato camera so I tonu e tanga I me le wa join ia Comtech male UNV company saina le ya le peona ta we ele ali fo I mai le pulenga Comtech ile so ya baila o ia. O fia ke le mfinga e alo wa camera fo e mo fe mako camera ngi mo mole ala. Tai lava mo le onanga. Pioneer system. Ole aton wan ngi me ole Pioneer system. We install, service, sell fire alarm systems in commercial buildings, universities, hospitals, and in some places. Our fire alarm system is for the smoke detectors, heat detectors, and I think the thing that really kind of set us apart from the competition is we use a sounder strobe inside our buildings, inside our system, which sound and flashes the light. It serves as vision for the disabled. So we use a lot of this fire department lights. The fact that we do that, I am sleep power in our country, and I love it. I've been doing it for a while, it's nice to be back in Samoa. Yeah. Ola le umi tana o mail pa ni tona sa. Se fa matal tala mai ile fa Samoa fa mon mole a le tulanga o to o nanga marona nga. Tai lava.
Aftai lava. Ole tulanga Samoa pe na mai mo mai. E tam fam tala mai. Afa pe o nai te mafofa we sefe pe lo fale. Ma na ia le anga I mai I fai se tulanga le pe on tal no mai el tamani. Ia mai pulenga foi. Ile la tau foi o nanga ma me umolo faaogaina. Awa ele mai loa me tupu. Pe tu ua fa fo se ile fale o ola le auli. Ola le onga umu, tulanga mpapena pe yaise waya sioki o fale, ai le leo na yaise alam ia po se sai lini e faa e longo ai, na ia mawhaio na Maua App se soani mua. O longa lue fatasi la tau man tatou fesa, po le tatou vaenga o le fui mu tono se tatou atunu. Le soa fata maho malmole. Ia, mulianga tele fatai tele lama. Ia, tai lava. E sila mai o le tulanga tono ele official vaenga le fa solonga to fale ia la tu ile well so atu ai mai Radio Polynesia o atu loi na Salote Florist o lunga la ile fale na the second floor e ile vaenga ia pe afeitum na mia le afo o nanga Samoa o te tele mleanga ioi ke le aka ko mea o ngai maua o I foi e maua tūnanga whelele sa wa ile stangata na sawa na sawa pe eva eva mata whawhau I ai te e sawa ia tu ole mea tonu ale ala tawa na whaatino ilo na ainga lai ele o iai ele o mawhaia na maa ua lewa whaia na saili ia a le awanga na imisi lea manua lea a nga I mai ai ia sila foi ma mai moa I le tūlanga olo o iai ia le au ngaosi oloa faifaatoaga ia mai latou tu o tau mafa me tau lima la so se me lava le wanga I mai na o si vaenga ua tuina mai tono le falele nei e ala tuufaatasinga ale women in business ma le Maua App ia o totele ele o mawhaiona au tova mai ona lai titi le avanoa ia ao lea tatou te Angai ngai atu ia telefea unanga ia fan me ai se mea e kaunga ia se mea lamlamu yeah sweeties 24684 sweeties yeah kaurela sweeties longo winga o mea sumalie yeah oka esen mana ia emfayana famatala ia la tou foi tapenanga tu sai ole kai o nei fa mole Where's Renate? Okay. Patai lava to nanga mona tunu. Ya na. Ma ai e ushi mea ka kere ai ya kere yo me ka kere ai ngal pawala na me ke fia ya. Te mo fia ai custard squares. E tala ya afa yo oile ke fia me ya nga isa o me ke minge TATTE. Sushi roll. Malo. Oh my. Victoria. Yeah, spicy boneless curry chicken. Yeah, samosa, woka. Painga sen. Yeah, special mix. 5 kinds of sushi in one roll. Oka. Yeah, kakala lefia sushi. Vegetarian. Teriyaki chicken, chicken katsu, tuna mayonnaise, shrimp tempura. Dele yo. O me ai wasau ni ai. E si ali idea yoi. Molta to watunu nei foi tai a fa pelete.
mai mai ia o tau su ese me alu le o wa ka ko mo fa ngai ngol ki e ka ma fa fa pola me alu le o ia ngai me no i ia ole tulanga le ai le floor o nai pisinisi le o tato ma o le lo i le tono le fale nei lo ye fo ima faalinga tusinga ata tusi ne lo display fo ilunga i angai mai mo mata ia fili fo ise atai e hangi ia ma fo nei ma fasili fo tusi ata wa wingo ne yata la le me na o ye lo na ma fa na la yo na tusi ne yata tai mina tusi ai Awasa se mea lava masa se ata lava I tau lava na yesan tala anga masa mafuanga na lai ona tusia. Taro fatu le pionga presidente o le Joas ia matamai tai fasalau o TV1 ia Deidre Malangi ia vai o lungai o eu ke vai koi I alo ia ma mea tau lima O ai le pisinisi le fa mon. Oh, Kevin sister. Malo chichi, oka. Pefe ka kalinga chichi ya o tsalinga Latou. Of tino mo te malaloa. Mori. Aloa. E lei. Lewa maua I nei. Oi whai lei ngot company. Lucky Max. This is owned by Kevin Schuster. Yeah. O Kevin Schuster. Yeah, ma Chichi. Chichi. Ma nai ta talinga. Ma nai foi e lei o aloa. Yeah, ole na e mai mo mai nisi nei o ata o loo display le tai au nei ia vai le aka a vai e ka koku afa mai na ne wingo le me e nei ia lo anga I mai e saule le tusiata na te fam talaina ia me fai lo fo ia te o lo tusia la vale swafa tusiata I lungo o ata tusia nei ia I lola mar kofele ia ma mela e pe e fai ai sai e kuula e isi mela e kuula I mar susu ava ia le wailo uma koi ia ala vai ngana tano al fale nei le Tupua Tamasese building I nei song ia pe ona mai mo mai tata tunu ulau ese wa papena ona sauni el tata tunu e ala le faalinga o latou oloa fu faeleleleaga o faatauaga ia mai se ai ia o tau mafa mea tau lima ia le wanga I mai se tata tunu ona o se vaenga to ititi e faaaluiloa I le tai au nei te fatalo fatul tata tunu mai mo mai tata live o le mako ke anga inga ia kui ma to te fasalau atu I nei le tate tulo lava fasalau atu I nei le tate ina ia mawhai ona maua le atoanga o le wha moi foi o I latou le au whai oloa ma le au whai pisinisi la I te pe ona iei tina mta matai a le sa kofi ia o ia le kofi le lei te toina I ele o a le sa wha mangoina ia ma whapena ona tu ina mai a walo fonga tau mafa Samoa a fio mai e tau mafa sa ui pu kofi I makako karkalangoa I po a fai kalangi aso la fai lau po kalame olo iai malo se fo maua ia Thank you.
Ia vai. O ko whenginga ko koa ia le sa. Ine ia mai fafo. So lava ia le sa vai. Ia vai. Maua latte, mochaccino, cappuccino, flat white, long black. Ioi. I mau whai ama ko i. Ma lo le soifua. Alo sai fotina. Peanga I mai ele. Lau dia. Poutasi. O le vaenga o Poutasi Development Trust. E fioanga Poutasi fale alili. Tele a mea wa mautu ele nei a fioanga ia e se tangtanga I mai foi la ia vai. Mea ia o ke le o aingo mea. Ia kama o le chili. Si poloma le pepper, spring onions, tomato. Mama o le mea na nga I mai nei tina nei mai Poutasi. Ya? Ai le ofe? Nei o oia ele fia down queen o king. Yoi. Ia vai fa mai ia le e mama o me na nga I mai nei ale ai rai o la me ia fa kau. Poutasi Development Trust. O latou oloa me tau lima ia o lo faatau tai nei ia ma faaaluiloa I tono o tatou falele nei wa mautu mai ia nisi o fai pisinisi ma fai oloa. Pamalo atu le fioanga o Poutasi, pamalo le pule ali ma fai pule. Wa olunga e sa waile le atuanga mea uma, le faa manatu, le faa maite, ia ma le plan. Sa mai lunga, ia ai ngalulue loa le lautele o le fioanga. Le iai le tulanga nei, titilo tulanga manuia. O le fioanga fale nei Poutasi fale alili. Le lewa atu nei na fale latou faalinga o asisinga. O le o mai e o ilatou o lo fai ngaluenga whawaitai mi fafo. Ia maua tele ainga o whamanuia ina ai. Ia ona o le lelei lava, songa, ia ai mai se ai. Ia o le langa I me lelei o le pule ali mwhai pule. Ia nisi fo I o a faaolotauina le fioanga I ngaluenga. Ia maanga ia tuitua. E whasosoani na I o tātou tangata ina ia lifi mai lunga le tapulaa lea. Awane I o tātou I nuu ia mātu nuu laiva ai ato mātitiva mawhia ai. Ai ia tātou wati na e maua me tausia ai inga nuu mai kāresia. Ona uri liu mai eile I oka. Pato angata ia siali isia le lopo femele anga I mai. Penme. Excuse me. Femele anga I mai eile pato anga. Solo. Na o ena sau. Ya, mai solo. Lua tala kukama la ititi lea. Ai tala kukama la poa. Woka my favorite salapa. Fatala salapa wapula. Ai ma salapa pa mole. Fatala salapa. Se fulu tala o le paina. Nela au le paina e o ngai to I lo fanua e tele na nga. E o turmeric. Poleano Sa fa makalan fenga lo fakoanga, wa nga lulu ai lo fatoanga. Olona tama, olona anko e onga fakoanga. Ne sa stama e no fo ai ma. Koko Samoa. Women in Business Development Incorporated. Yeah. Koko Samoa. Ole fetau so. Oia. Fapia uele foi esse fasimoli fekau. Ia manea lemongrass. Oka. Ia tele mai tato olola nei le tam falta fenga maloina. Ia tele tato export. Ia, male matai ai tina mata mal pesua.
I sua lima tala le wa maua I lau lea. Se fai sau kala I lau. Mal mele wa le o ya le na mua. Ya telefone le fo faaeleleleaga o lau. Se ngala kele ya. Ya. Ya, baftai lah, Pak Ayla ya, Maya. Yoi, sao le ya sto ina le. Le ya na fata ita ifana, umatu ana nga solo mai fana we fa wa le. Le latou. Faatauaga, ya be fa yona ya ta ua. Ya ele tama ita in tatou fatanoina, ya o latou ainga lava le o longa lo wana imisi ya te oia fa yo mai mo mai ole mata te faatasi atu ile Maota o Tupua Tamasese Efi I Sogi ya wa faia pupuina le TATTE ya olo yai ya na fai pisinisi laiti me tau lima ya ola autotoa tina taila lo fio ola autotoa tina ya o tau mafa ko faeleleleaga I faatauaga o nanga e taipei o nanga telefoni o nanga I mea tau security o le faaturoina o mai poeata fo ia wale puipuino ia ato ai manisio o nanga o lo mwhai o na maua e tonu nei pe o whale ainga ia ioi tele ale sosoani mo le tātou atunu ia wa fo ile le silafia e Samoa ia o le tūlanga e au ona anga I mai ai le faatauina o tūlanga o manei ai le uma e le maanga ia la ua ai moa kungo lo makua lea moa kungo lo makua lea ka koukoi o kasi ia o le kere alfi ai moa kungo o le whadifufi a whai o lete mai moa mai whadifufi malo e soifua good, I'm good ia vai o whai pula o le ginger, o lau fala wea. E se foi la le faatau astina le. Ia, salmon plates le mailo. Malo lava. Ia, o le nā tātou live le nei tai au Samoa, e pe ona e mai mo mai. I lunga tātou radio Samoa. Ia ile au nanga lava le nei nei mwhai o na faaaluiloa atu nei pisinisi ana I o tātou tangata ma latou fua faaeleleleaga ia wa fo ele lau silafia o me o loo ua maua I tonu so tātou atunuu ma au nanga o loo mawhai o na faatinoina I o tātou tangata e anga I mai lava aur kau o e kau pao ngā o nanga nisi o atunuu leo leo ua maua ale tele o me nei e mawhai o na anga I mai ele tātou atunuu o wa fo ile mo mia me mo mia ia se taimi fo yo na tātou te whailoa I rea ai mo nei taimi ia o le a pau mai I il tātou live il tai au nei tātou te whailoa I se taimi o I luma I le anofo malanga nei o le tua manmia tele fuafuanga o whianga iai ma si o tātou atunuu I le nei aso soifua